Malta ilha kważi 21 sena membru tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li hemm ġenerazzjoni li tiela li ma tafx xi tfisser li ma tkunx ċittadin tal-Unjoni. L-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta bl-appoġġ ta' finanzjament mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta żviluppa logħba interattiva fejn l-istudenti jieħdu sehem forma ta' simulazzjoni li fiha jirrappreżentaw familji li jgħixu f'perjodi differenti. Fis-sena 2000 meta Malta ma kienitx membru tal-Unjoni Ewropea u issa. Llum il-ġurnata noħduha for granted illi pereżempju m'għandekx għalfejn tbiddel il-flus, m'għandekx għalfejn tapplika għall-viża, m'għandekx għalfejn tiftakar li tieħu l-passaport miegħek kull imkien biex inti ssiefer. Allura din hija logħba li bażikament flok ġejna nispjegaw lill-istudenti u fil-fatt hija logħba li tista' tintlab minn kulħadd. Aħna qed ngħidu studenti, ma ġifieri tista' tintlab anke minn adulti wkoll. Ġifieri inti jorganizzaw ruhom fi grupp, familja ta' 4 u jmorru lura anke fis-sena 2000 meta aħna ma konniex membri u dawn qed jippruvaw jaraw jekk jaqblilhom xi jsifru jew le u x'inhuma l-problemi li se jiffaċċjaw. Diskussejna il-language barrier, ukoll kif jkollok permit biex tibda business fl-Unjoni Ewropea jekk tkun minn barra l-Unjoni Ewropea. Ukoll diskussejna hobbies u kif jista' jinbidel li tmur pajjiż differenti, flus bl-exchange rate u bil-visas. It was a very interesting talk. It was very enjoyable. We learned about the pros and the cons of being in the EU as a country, Malta. We learned how it is better for us to be in the EU. For example, the currency, the euro, instead of having to change the currency or whenever going to different countries. Il-permit għax issa li tagħna ġol-EU biex ikollok xogħol barra minn Malta m'għandekx bżonn permit biex tkun kollok xogħol ġol-EU. We focused on equality, how it is throughout the countries, what was mentioned, like the equality of how someone wants to join a school, for example, being a teacher, and it's equal that they can't just kick you out because you don't know a language or something. Huma wkoll jisimgħu ħafna dwar l-Unjoni Ewropea, jisimgħuna nsemmu waqt il-lezzjonijiet tagħna l-Erasmus, eżempju Schengen, anke kwistjoni ta' taxxi, eżempju, timporta, tesporta l-affarijiet, jiġifieri u hemm minnhom li l-ġenituri tagħhom anke peress li huma businessmen forsi, eċċetera, illi ovvjament dawn huma realtajiet li huma jaffaċċjaw barra mill-iskola. Hawn minnhom li huma wkoll tal-year 8, jiġifieri kellhom il-fila tal-karriri ftit ġimgħat ilu, allura din jaħsbu wkoll f'karriri u x'iridu jagħmlu biex jistudjaw iktar il-qudiem li jfittxu anke kemm l-opportunitajiet li hawn f'pajjiżna xew ħafna u anke l-opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea fil-qasam tax-xogħol u tal-edukazzjoni huwa xi ħaġa li f'din l-età diġà jibdew jistaqsu dwarha. Naħseb il-qofol anke wkoll ta' dak li nbidel huwa l-ugwaljanza, ġifieri l-ugwaljanza fit-trattament ta' ċittadin Ewropew ikun fejn ikun, imur f'liema pajjiż ikun. Kemm jekk qed nitkellmu fuq li inti tfittex xogħol għaliex inti ma tistax tiġi diskriminat, kemm jekk qed nitkellmu hekk inti student ma tistax tiġi diskriminat għax ma jistgħux jgħidulek illi inti trid tħallas iktar minn student ieħor. Il-qofol proprja hija l-ugwaljanza u naħseb more or less meta nagħlabuha din il-logħba dejjem naqgħu esu fuq dak il-prinċipju bażiku li huwa l-qofol ta' xi tfisser li inti tkun ċittadin fl-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew dar mill-inqas 12 skola b'din il-logħba simulazzjoni li tiffoka l-aktar fuq l-impatt ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.